Heydel sa ummatlu ahsuna sa ummatta jüjat madagayta sa ummatten geç diya boşa Peygamber del sa holtun deli diyor geç khilla to deli diyor çana dal eler Cebrail maliki hay Cebrail malik ahab Peygamber egoy khat tüm şiyen hukş ol şadal Cebrail malik Peygamber de Cebrail malik o khatter Peygamberi ahudiyor onun dual ahta Cebrail maliki eler Peygamber delsan hoytun şadiyor dekşi ummat dual yoga işçi ummat diyor şu iz elle Cebrail malik o eler deli ahta yo eler dar Cebrail malik al os Peygamberi Muhammedi al delsan hoytun o kharez viru al Hon خلق yeter dirdat o horeza viru o Allah dala hoy Peygamberi de sallallahu aleyhi ve sellem cevap eder. Ebu Hureyre hadis du Peygamber eler el. Hor Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem va'aytan ol dal va'aytan helol hor Peygamber deri duyuş dolş da'ina dal cevaploş hella. Mastu Peygamber del salam hultunna dünyen çuah da deşgilla şi ummatan vay Peygamber del salam hultunna şi da kıyamet dem ditan kıyamet dina duyur duşa da por Peygamber duyur dolsun dal cevap della khilla kıyamet dina Peygamber duyur dek şi ummatta bu sobna bu iş bekli ده القرآن شعبوه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي دلال مبين Dal busulbnahan dik dinirwan bo dik dinaun boqolla busulbnahan dal dik dinaun bo hudik din busulbnahan serg elch wagaytan serg wagaytan khilul elche ser dagmiy wariz qidol admashtan adam duiz qos admiy khat serg elche wagaytan dal dik dinaun qos busulbnahan ish elch huy bo otnahan dal shin edisin khilul ayat duish دال تدوسين أي إزداد بيش سير نحية خمبش سير دال تدوسين خلدول آيات قرآن تير آيات أصناخن عامدش والقرآن شو يلشل جوزل أصناخن بيرجلش دا حيوخش إناخ بوسو بدين شيء دالي يشجوع تيلر شو خلون قلبه إلا خلون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون شو إلش مواغيتر دار إلش وايت نعون شونا دويش قرآن تير آيات قرآن دوسدش بيغمر تديرسل غلطن قيقع شرع آية شديس واش قيقع شرع قرآن دوسين Peygamber تديرسل غلطن وتشين تدوسين دول آيات Peygamber تديرسل غلطن ناهم دقاموش تنتني هي غنبش وقرآن آية تني ناخ نسة بيش دين حدين Peygamber تديرسل غلطن شيغا لقر غلقش وقر لقر غلقش در بوخ دار قرآن شاتو وإنك لعلى خلق عظيم حدقي خلدج غلقش داو Peygamber تديرسل غلطن وقر لقر غلقدر شلر وقر سيدر شلر دارشا وزمن حضرتر دارشا أستين حضرتر Peygamber تديرسل غلطن ويزر دير ويزن شول دها بوسو بستكبير تكدو bir glonş elçi Peygamber delsalam hultun i kharjan khilar i wazwin khilar Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu dal dikha sha shi ilchnal hantedul ilchnal du
Peygamberin edilmek değil sallallahu aleyhi ve sellem elçinallah dalla ki hand edildiyiz. Edilüşlük milu Kharjan çün bit edilen däsiz. Kharjan o Peygamber değil sallallahu aleyhi ve sellem dalla kharjan o sunt edilen şi elçinallah. Elçinallah daqaç bir nahi. Daqaç başdaki hudu del ta'vi el dol elçinallah dunahi Peygamber değil sallallahu aleyhi ve sellem daqaçın. Da Kur'an bu ya eyyuhan nebiyyü inna ersalnâke şahiden ve mubashşiran ve naziran. Hay elç bu. O havayt naun tüşel deş. O havayt naun tatboş. O havayt naun qiranloş. Tüşel deş bu. Kibol Peygamber del sallallahu aleyhi ve sellem tüşel deş. Tüşel del Baht ettim. Nice Peygamber şılırsa. Qabaq şuğayt nahon ho. Dal edilindi. Bu soğuk din öşliyilda. Şu yalısman uğurduşun. Dal şunu kehçin yalısman yuşun ho. Bu soğuk din teh şu dağa. Dal şunu kehçin yalısman yuşun bu. Şu qabaq şuğayt bu Peygamber. Qiyarem bu şuğayt bu Peygamber. Dal salamı huyultsun. Bu soğuk dini davirzem çünkü. Bu soğuk din salilaş olçun. Her del ne boğun, her del ne dalilaş batsa hon del yoğullu xiriyon, hon del yoğullu xila dal hücür otçuğu itirumun. Allah oçun skiramluş ve o Peygamber dersalım. Dal Peygamber dersalım huyultsun sunnah ize vazvin xilar Sun dala şiyen edilen dol elçinal dada atun dal nitbel khilar. Dal Kur'ança bu alam neşrah laka sadraka. Hanaqa habilş hanak o şvar bin yeron bu yudun dal o nitbel yeron bu hanak o şvar bin yeron habilş o şvar bin yeron o nitbel yeron o hona edilen dol huma daqiyahlur dol o nitbel yeron bu da Peygamber del Peygamber vez khilari vez vaviyesh khilari dal şama bu Kur'ança inna Allaha ve malaikatahu yusallun alan nebiyyi dal ibadet yaşhil dol malik şa Peygamber'in salavat dölüş doğan Allahümme salli ala Muhammed haydel ahtiyeten biya Peygamber boğuşa Peygamber'na del şa'un Peygamber'in salavat dölüş bu. Dal qalın hildol malik şa'du'un Peygamber'in salavat dölüş. Hay imdillen hilbol nah eş Peygamber'in salavat dölüş dal bu sol nahi deş omurdu iza Peygamber şa sidin hilar dal şa Peygamber'in del salavat dölüş. Del malik şa Peygamber'in salavat dölüş. Hay bu solna hay imdillen hilbolna Peygamber salavat daxlaş bu dal vaydeş omurdu iza Peygamber şa dal qastin diler vazbin diler del vez çol ya şolga Peygamber vayn duqviş viz diler Peygamber hadisi Abu del sallam hultun İnni abra ilallahi en yekun li minkum halilan fa innallaha qad ittakhazani halilan kema ittakhazallahu İbrahim'e halilan. Şuxta iş duattag min salotşa Allah Peygamber dersan hultun şa duattag min lotş ve del uş duattag del uş gerger İsen gerger min ta salotşa iuşin viyeş ve iuş duattag Allah Peygamber dersan hultun İbrahim Peygamber del sallam hultun şi duattagin del malatsır İbrahim Peygamber del sallam hultun malatsır şi duattagin del işte şi duattag şi gergertag şi viyeş ve duattag bu kudu o duattag için masuhum da'lur doş o duattag için halar bu adir doş son halar şi da'lur doş ve bu duattag şalat sol duattag del onun I otsik tetsha duattag min lekt svartşa Allah Peygamber del sallam hultun Peygamber şa dala
عالما قهيتمن وأيتن خضر أوزا قرآن شعا برقل دندوخ دار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين